иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70. хатарноктарин ҷинояте ки дар радифи экстремизм ва терроризм ба мафкура, рӯҳу ҷисми инсонҳо таъсири бебунёд мегузорад, ин нашаҷалобӣ аст. новобаста аз он ки кулли ҷомеа аз харобсозии воситаҳои нашаддор ва ҷиноятҳои вобаста ба он хуб огаҳ аст, аммо гурӯҳҳои алоҳида ва ё муташаккили нашаҷалоб дар гирдоби нафс ғутавар буда талош мекунанд аз ҳисоби фурӯши воситаҳои нашаддор сарват ба даст биёваранд. боиси таассуф аст ки нашаҷалобон аз он ки бо кирдори ҷиноятии худ оқибат зиндагии равшану озодро ба торикии маҳбас иваз мекунанд, бадтар аз ин ҳазорон нафар аз истеъмоли воситаҳои нашаддор заҳролуд ё мубталои марг шуда дар пасманзари ин боз садҳо хонаводаҳо аз таъминот ва кӯдакон аз меҳри падарӣ солҳо бенасиб мемонанд. бо малакаи баланди касбии оперативии кормандони вазорати корҳои дохилӣ боз фаъолияти як иттиҳоди ҷиноятии нашаҷалоби трансмиллиро муайяну ошкор карданд. амалкарду кирдорҳои хатарноки ин иттиҳоди ҷиноятӣ на танҳо дар дохили кишвар, балки дар чанд соли охир фарогири мамлакатҳои осиёи миёна ва федератсияи Россия низ будааст. ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои муштараки оперативии ҷустуҷӯӣ бо ҳамтиёни худ аз вазорати корҳои дохилии федератсияи Россия санаи 25 августи соли 2023 барои ба муомилот баровардани 55 килограмм воситаи нашадори нави героин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Комилов Маҳмадалӣ Мирзоалиевич, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дастгир гардид. дар натиҷаи санҷиши минбаъда маълум гардид ки ин миқдор маводи нашадор аз шумораи 200 килограмм фиристодаи гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ ба Федератсияи Россия ба шумор рафта, боқимонда аллакай ба муомилот бароварда шудааст. коркарди минбаъдаи ин амалиёт нишон дод ки гурӯҳи муташаккили ҷиноятии трансмиллиро шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамроев Азамат, қаблан Болтаев Анна Ҳамроевич, соли таваллудаш 1964, сокини деҳаи Юлдош Ашуруфи шаҳри Турсунзода, дар ҳайати беш аз 10 нафар роҳбарӣ карда, дар давоми 10 соли охир бо гурӯҳҳои нашаҷалоби Афғонистон алоқаи ҷинояткорона барпо намуда, мунтазам ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, махсусан ба Федератсияи Россия маводи нашаддорро ба муомилот бароварданд. Ҳамроев Азамат дорои ду шаҳрвандии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия буда, бо 5 зан зиндагӣ барпо намуда соҳиби фарзандони зиёде аст. номбурда бо аъзоёни гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби худ воситаҳои нашаддорро аз ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути нақлиёти боркаш ва қатораҳо дар дохили маҳсулоти мевагӣ бор намуда ба дигар давлатҳо интиқол медодааст. ҳамин тариқ ҳангоми амалӣ намудани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 18 октябри соли 2023 аъзои фаъоли ин гурӯҳ шаҳрванд Зокиров Довудхон Раҳматуллоевич, соли таваллудаш 1969, сокини деҳаи Боғистони шаҳри Ҳисор дастгир гардида, аз махфигоҳи яке аз хешовандони ӯ 308 килограмм воситаи нашаддор дарёфт ва мусодира карда шуд, ки аз ин ҳисоб 281 килограмму 300 граммашро маводи сахттаъсири героин ва 26 килограмму 700 граммашро нави нашаддори ҳашиш ташкил медиҳад. дар умум ҷамъи воситаҳои нашаддори ба муомилот баровардаи ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ дар Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон 363 килограмм, аз он ҷумла 336 килограмму 13 килограммашро маводи сахттаъсири героин ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Ҳамроев Азамат ва аъзоёни гурӯҳи ӯ бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, аз ҳисоби кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи оперативӣ тафтишотӣ ташкил карда шуда, рафти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ зери назорати прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои тафтишотии оперативӣ 9 нафар аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии нашаҷалоби трансмиллӣ муайян ва аз онҳо 7 нафар дастгир гардида,
به حبس گرفته شدند. در نتیجه پرسش زاکیروف داودخان او چنین نشان داد که همراه فضامت راهبر گروه متشکل جنایتی نشرجلابی ترانسمیلی جهت انتقال دادن موادهای نشدار به فدراسیون روسیه منتظم به اعضایان گروه با دلار آمریکایی حق خدمت می‌داده است. برای در قطعه جو کردنی گرین و چرس در مال $60,000 دادگی است. هنگام مصادره مواد نشدار معلوم کرده شد که زاکیروف داودخان با استاکاری و مهارت خاصه در خانه استقامتیش سیخ مخصوص را ساخته برای عملی نمودن هدف جنایتکارانش تجهیزات تکنیکی هوابراری کمپرسور، تمغه برازر و اره الکتریکی خریداری نموده است. نامبرده در سیخ مذکور در داخل کلیانکا به مقدار 500 گرمی واسطه نشدار را جای کرده بعدی برآوردن هوای داخل آن کلیانکا را در قبط کارتون قطعه‌های مخصوصی کارتونی پنهان و اطراف آن را شیرش می‌کند که آن به تخته چوب مانند می‌شده است. هنگام عبور دیدبانگاه‌های سرحدی یگان نمود واسطه‌های تکنیکی از جمله رنتگن و سک‌های خدمتی در داخل قطعه‌ها جای داشتن واسطه‌های نشدار را معین کردن نتوانستند، چونکه بوی واسطه‌های نشدار به اطراف پهن نگشته حتی آنها نور رنتگن را نمی‌گذرانیدند. 56 کیلو گرین گرفته در درون کاردون‌های قطعه‌های بانان با اپارات‌های مخصوص بریده جو کردم، کلی کردم و برای هر یک کیلو جو کردگی من $100 میداد. سال 2022 یک برآورد 120 کیلو گرین آورد. من با همه خیلی با همون طرز جو کردم 12,000. با یک باری دیگه آورده چرس آورده 486 کیلو و با همون طرز جو کردم $448,000 میشد. از سال 2023 281 کیلو گرین و 27 کیلو چرس آورد جو کردن که کارگرای حفظ حقوق ما دستگیر کردن. از روی نشانداد اعضای فعال این گروه متشکل نشرجلاب ترانسمیلی زاکیروف داودخان معلوم گردید که این گروه متشکل نشرجلاب سالهای اخیر زیاده از 1.5 تن واسطه‌های گوناگون نشدار را به فدراسیون روسیه انتقال دادند. از روی اخبارات اپراتیوی همه این نفرانی که برای قاچاق مواد نشدار در حدود جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان و فدراسیون روسیه در چند سال اخیر دستگیر شدند از حساب واسطه‌های نشدار این گروه متشکل نشرجلاب ترانسمیلی بودند. در نتیجه عملی نمودن چاربین‌های تفتیشاتی اپراتیوی معلوم گردید که گروه متشکل نشرجلاب ترانسمیلی با مبلغ‌های در نتیجه با راه جنایتکارانه به دست آورده‌شان برخلاف ماده 262 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مال و ملک زیاد خریداری نموده آنها را غیر قانونی به رسمیت درآوردند. تفتیش دارایی‌های این نشرجلاب بین‌المللی به قول انا چوانداز واقعا هم چی در جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و فدراسیون روسیه خیلی زیاد است. 7 منزل استقامتی، 1200 چارپای میده، 91 سر اسب، از این 15 سر اسب بوزی، 19 اشتر، 11 عدد واسطه‌های نقلیات گوناگون تمغه سبکرو و بارکش، 6 فرمای چارپایپروری در شهر ترسونزاده و ناحیه شهریتوز ولایت ختلان، نزدیک 6000 گکتار قطعه زمین، 7 انشاءات نیم ساخته، 2 مغازه لباس و 1 مغازه طلا، 15 کیلوگرم طلاواری. در فدراسیون روسیه حدود شهر تور و قزان 1 فرمای کلان چارپایپروری و 200 چارپا، 5 قصابخانه را صاحب بوده است. در جمهوری ازبکستان 1 کارخانه استیصال لامینات و منزل زیستی گرانبها دارد. اعضایان دیگر این گروه نشرجلاب که در رفت کارکردهای اپراتیوی معین و دستگیر شدند اینها مصطفی قلوف غیرت تویمرادویچ سنه تولدش 12 نوامبر 1984 ساکن دهه یلداش اشوروف جماعت دهات قراتاق شهر ترسونزاده صاحب 2 زن و 10 فرزند. نارکوتیکایی که تمام خانه‌های حاج داود بود 3-4 بار بردگی برده باغدا درونشده میوه درون کاراب کرده بود درونشده میوه پر کرده ماشینده بار کرده دادگی برای همین کارم تقایم بولتایف آنها به من 450,000 سوم دادگی. رحیموف اسمت الله نعمت‌اللهویچ سنه تولدش 11 فوریه 1990 ساکن دهه باغستان جماعت دهات سامان شهر حصار صاحب 2 زن و 3 فرزند.
ман дар ошхонаи ҳоҷи Довудхон кор мекунам зиёда аз 5 сол. خب бегоҳни тақрибан соатҳои 11 мара гирифта ба хонааш бурд, гуфт ба ҳамин коробкаҳои бананро дар Lexus тамғаи номраш Lexus бор карда ба хонаи ба блок Чашмасор ба хонаи бародари Ҳаёт бурда фаровардем. дар ҳамон ҷо мо фаҳмидем ки коробка дар ҳақиқат дарунаш героин аст. қутбиддинов Мирзо Ҳаёт Насриддинович санаи таваллудаш 4 январи 1983 сокини деҳаи Чашмаи Саидони шаҳри Ҳисор, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. амаки Довудхон зада соати 12 шаб ки агар коробка бибарем дар хона ҷобаҷо кунем овард 21 адад коробка оварем, коробки банан дар кардон ҷобаҷо кардем. баъди буромаданаш гуфт ки маводи мухаддира. Бухориев Меҳриддин Муҳиддинович санаи таваллудаш 1 январи 1973 сокини кӯчаи Нусратулло Махсум бинои 118 ҳуҷраи 44 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. ман дар Федералия Россия кор мекунам. 2018 аз ин ҳоҷи ҳоҷи Довуд гирифта будам 2 героин 2 кило наша гирифта будам. наша гирифта ба ҳисоби 550 гузарондам. бод соли 2019-20 буд як бор дига гирифта будам аз ҳамин ҳоҷи Довуд кило наша гирифта будам, героин гирифта будам ва одамои хучон расонда додам. дар ҳисоби ҳамин кор $1000 ба ман расонда додам. дар ҳар сари як Курушун дар Москва мекардед? дар Федератсияи Россия чӣ шумо воситаи нашадури нави героина ба даст меовардед? Ки ба шумо дастрас мекард? ба ҳисоби телефон точка дост мекардам, ҳамина рафта мегирифтан одамои мо. дар умум чӣ қадар маблағ фоида дида ҳамин фурӯши нашад? ягон дар ҳамон 4 кило гузарондам $4000 фоида дига ҳамаги. фақат шумо героин мегузарондед? не ман наша гузарондагӣ мисод наша боша. аъзоёни дигари ин иттиҳоди нашаҷалоби трансмиллӣ роҳбари гурӯҳи ҷиноятии Нашаҷалоб гумонбаршуда Ҳамроев Азамат соли таваллудаш 1964 сокини деҳаи Юлдош Ашурови шаҳри Турсунзода, Давлатов Амриддин Вайсиддинович соли таваллудаш 1976 сокини ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Раҳматуллоев Иноятулло Сунатуллоевич соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри Ҳисор ва сокини деҳаи Юлдош Ашурови шаҳри Турсунзода Акобиров Исломиддин Мирзохуҷаевич соли таваллудаш 1976 дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд. дар дораи ҳамкориҳои байнидавлатӣ мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо талош дорад дигар аъзоёни ин иттиҳоди ҷиноятии нашаҷалоби трансмиллиро низ дастгир созанд. зиёда аз 10 нафар аъзои муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ дастгир гардида ва 4 нафари аъзои ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоб бошад дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд. ҷомеа аз таҳдиди паҳну фурӯши воситаҳои нашаддор ба миқдори махсусан калон ҳифз гардид. аммо шумораи фарзандони зиндаятим, хонаводаҳои бепадар ва оилаҳои зиёде аз таъминот солҳо бенасиб мемонанд, ки воқеан ҳам боиси ташвиши ҷомеа ва давлат аст. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.